Bersama pi perlok bro sya kani ke channel kejanga minta pini asnuwi khana dapat khat janai kapat ke beningkong ya kani ke khana encem lasem ya kecingim junu ndrei asumudul hi daun nong tho perlok janga u edin san menik retong tanya sengap ya kani ke khana kalbanang mi kipor kisnam borok ya ba menyo ya kecinang instan laduk naris pak asor buat seno kendang ru nasutu ya kajing kodor mungkin kam kajing stan ikimi kipa kitres tom banyo mempena pastan ya lagi kun nala kisnong sakawai kajaka kipa pulih ya lagi kun ikti kenang bikin yo kajing ikai ku kambit kambiang kenang ba kilong briu la sya la jesni bat kalawe jengkiru kanlong ke pernai hakani ke kanaru hakawai kanong kendong kebadan kawai kalongi kum kambit kambiang hakyo bakot lang nut ha man ha school ialah kun sabar pasnong kemudian ke school ki kampau kanang makin kamyo kajing kai ke kambiang hakani kalongi ril bar karina ladan sangut ki kun arngut ki senrang langut ki kentai kawan kong du kamen dai ki kentai kata kayadan kodang song kelas 7 Adin baka hedon kelapas kata kaham lej kelas 8 mi pa jengka lej bu balwas pul sakawai par kisnong banbu no ya ka hedon ru kanu kakmen banyo lej school sabadon ke school ke kampau longsor kliat hedon kelong kabriu ke bestan wa hakliang ke puli ke putih handai haktin katelij ke kamlong menti Aswa bakai dan kanlek sa skor no sakawai kasnong hikmik pa jangka kelas neng makni pintu penpang kenpam makan ri hila ke borom ke akor katim tip briu tip lei matkan minat ala kajing pulih kam tamru kelas neng man kiar suah na kai yalang perlok mat ki kena senrang dan pat ha kajing long kena kam dabun ya ndrai kasukong ubek kat ba hikmik pa kiong Kaidan kelasa ingwai lang bat ke mimi ke parasnong hi jengka bat ha kaju ke kelas ru ke yalai ha kasin banengkong seskul piyai kiyeng ai hi argut namar kim pandai thu parlong adin lai sasni kela kham ya kren briu tangba dang malu mala ha kawai pat kasni kanai kai match kela ai homework katuk ane teli la sai pan anda puas school sua bakandai period jang kamas bun ki kena kalaya kelumar nama dan katuk ane kiba ompat la ban pendem andrai kaya dan bat kamimi pila ya dem dan ru kiba pa mat yepan bud naki hakane kapor dan uwe ru ukena senrang ubakerteng uslur ubalaj panbut na kaya dan bat karu kala ai punta ulet but ha jaka songhi anda uladep ulet ai bat kublai hakwai patkasni kadba patwan kinong kai uslur ulet kren ya kaya dan uslur am Usnong na ay yedan kaya dan kaang Nanang kenda uslul o kamda jengay tati tipisa sani panbat nu kaya dan bal ini kapli ya mimi pat kasusnya uslur kaang Ususa yingway mo sani kaya dan kaang oi pan uslur kaang ngati nang nihi adin lawan na kanai kai bat uslur ru ulapat na asala kajang kajakasyang kaya dan bat mimi piju smart ha ban pulepet kubor hakawai kesni kilatit kot kubor kat ba kamimi kadang pulih kaya dan kelong pada polisi ketu karupang kamimi kaong MP sim dah kani kasla banikto kelai kaya dan kaong ai ketu kasla pedeng se ngakwa puli kai ki putri mimi kaong apa ngaru nang puli minta kani putri bata uni edison menik tu kenat bah kaya dan kaong tu pun uthak penuh ngaru caj ya bah man kapor ya tu riu mimi kani bakerteng tum ki kena school jingbas kesui hap ha
Kaidan ka ang Pas nang perkat ro ngasai yo ih mun kapor hi mimi yo tu ulisan makan asnong Mimi ka ang dan sab ha mo ne breu Kaidan ka ang oi ken Hadin bagilay keren kato kan ni kiladisya atau kon na bad anda kiladem kilasidya sedhur hakway perkasni katba kaidan kadang yaj lang ban kami mi uslur ulah bud nadin jangki bad ulah mare ban lap yaki anda ulah poi hajan uslur ang Hai Aidan, kaidan ka ang oi uslur ang ngelap pelam ta kasih deh. kaidan ang oi kami mi pan kajas ngam keren iya uslur ang Aidan, sini pan bisa wai. Kum hai. kaidan ka ang sata seningkit hi uslur ang Aidan, pun anu bersih, pun pun jampi. kaidan ka ang ngam pat pun pi sutang uslur ang Oh, terus iPad anda kelaya pun mah. kaidan ka ang oi tu adin bagila poi no hi ayin school kala syong hala kacong kajaka persai kala kelas sya haba uslur wadang haga kelas itu ulah sya jingi ya kaidan ka itu wah na korkom le jong u ndai kayale ban kian u hakawai susu pan kasni katba kidang kulai kat kubor kilai i bau adinsan ru ulah penmi senyang perkan biang hakani kasni i atan ya u nomor pun jong u hapo rupang bau penmi dengan pakai keteng bat kejaka mimi ka Hedan tetap kai se ya uli ulisan hamari lade kam dan pun gedat ka nai pi le ran kentai brute mimi ka si ai ko blai ken bas mo tanan ulat jing tho uli breu abiang hi gedan ka ang tho kuno mimi ka tho bet se ko blai sibun ya ki putri bat senyang perkat jang pi di bas mo tanat ti sya nga kitbok kitwang mapin nang kiu susu saprang Kanyang sutanat ikintin kila ban pun sutanat ya Hebreu. Kumta kayo dan ro kala next something kang tao